Kaseng Heniutrap Integrated Territorial Organisation hito West Janji Hill District kala berengam tengah da kabarai ban Abshrif yu menteri rang badu kajela ukon rat ke sangma lashai kesengi hakalai terik naiwing arjar arpuar ya ka jingwan jing u syarilum khasi ban penpau ya ka jing persya halor ka jing lek menti ki mat jing dawa kane ka jing aktem jo kaseng hito yu menteri rang ba kan long kum kadak jong ka jing persya ya kane ka surkar MDA bar ka jing lek menti haki babun ki mat jing dawa jong kaseng kum juru halor ka jing pensange ya ka kasino tang dakatin klem ka jing tho lane ka notification berkajing bom suspend yaki arngut ki hek pulit ki badan keti ban kawang tier gas yaki nuhi kai kontrak kabala jiah ka hendro tarik risau menta usnam kajing bom pensnai usurok NH6 bat kiwe ki mat berkane kajing ap kaseng yu konrat kan long hatol gate pasi Snyo Mer West Janji Hills na galiang ga HITO West Janji Hills District nginap ya ukonrat tangkal sama ubulong ku Chief Minister jong kajela jongi Wan siya ka blok Lasking tingi na galiang ke HITO nginap yu hatay po Nyomer Tollgate kanang ba nginyolat pan persngew ya gimat kijura halor kejingjot ratay jong usurok ngadu na maurong keneng bypass terter hadu Tollgate thongi ke jongi kum ga HITO bangin mi semadan ban up yu ban pediang yu dagi plakat hagi kintin jing penram bapher kedai namar kumba ke kasinoru kedang pendam tang daga ketin om daga jing tho keneru kapang ke bakta bha halor ke imlang ke saklang ha ka baye dei bat ke kasino ke sarkar keladai ban penkeloi wut ya ke report ban suspend no ya ki arngut ki pulit ki badon keti ban kawang tiar gas ya kinong hikai ha ka to gasmi ka bajia ha po sekretariat hito kaying namar gari